Assalamualaikum pantun lon tuju yang laju mebek nekira. Nyo yang kedua pantun lon tuju mebek nekaru wahe syedara. Ingin lon coba lam saboh lagu pantun lon tuju gerakan dumna. Wahai syedara gataban mandum langsung ulun kun pantun ulun ba. Ingin tan hati kadari jamun gatahai bulun lamaran lon ba, tapi ternyata jino mekaji eyum hanja deh lon kun jala mardinda. Lelaki bagata bulun kalangsung lon kun jala mardinda. Kiban ke cara jino lon mita bulun mekaji eyum bulun barosa. Nepre ke dinda sabahai bulun tak prejitren yum harga semula. Nyo 2 juta jinohan abang kun kasih jusu pike ke cara. Nyo 2 juta jinohan abang kun kasih jusu pike ke cara. Ulom kerja lawet nyo bulun susah tak temeng mita usaha. Hanta kerja pi ade jikun nyan moto fortune beene puna. So I fortune dek bek dile tapi ke yang penting meh dile dek tamita. Ka 2 juta mu mang lon pike pak lon cho hasenyo dek ke dinda. Ka 2 juta mu mang lon pike pak lon cho hasenyo dek ke dinda. Ingin tan hati kadari jamun gatahai bulun lamaran lon ba, tapi ternyata jino mekaji eyum hanja deh lon kun jala mardinda. Lon lake bagata bulun kalangsung lon kun jala mardinda. Kiban ke cara lon mita wahe bulun mekaji eyum bulun barosa. Kiban ke cara lon mita wahe bulun mekaji eyum bulun barosa. Nepreh ke dinda sabahai bulun tak prejitren yum harga semula. Nyo 2 juta jinohan abang kun kasih jusu pike ke cara. Ulom kerja lawet nyo bulun susah tak temeng mita usaha. Hanta kerja pi ade jikun nyan moto fortune beene puna. Hanta kerja pi ade jikun nyan moto fortune beene puna. Ingin tan hati kadari jamun gatahai bulun lamaran lon ba, tapi ternyata jino mekaji eyum hanja deh lon kun jala mardinda. Lelaki bagata bulun kalangsung lon kun jala mardinda. Iban ke cara lon mita wahe bulun mekaji eyum bulun barosa.
Kiban ke cara lun mita wahe bulun Mekaji yum bulun barosa